MPP nyina asante o asante MPP for na mujai Ken attack no mu na ye we se me se be fa ye be ba power na wa ba 8 years want men wie no bi ba wo say ono 2 years or so 1 year 7 months 8 months ono na say onko wie sanka ni wie easy anka wan wie ansa na wo position wo ho enti pa mo chew mo men fa no kwa no to baby say de to hwe kwan ya ekokoma se mo be di good 8 years MPP for then ye ma santemai common national theater kwa yantimi ansibia ma santemai common national theater yantimi anye bi e wo Kumase then MPP for ebetimi a kire se obi kra ra Kumase ban se ade we de MPP for ma ya ade papa ebi ni ho aye de ensa be kire wa ban na wo mu no se bibi enkosu yie wo mu a opposition and a bema obehu say bibi enkosu yie wo wa ban mu enye wa party members because opani bi wo mu a odi wo abro we mu so enya sika bi wo ho nti omuntimi mbe empire mu kan enchro say daddy ana president nipa say no ye nie but position and a betima abeka anokwa natural say no ukromfo say no mo ye ekoso nti say ye bu oman na sesi a no mama Kennedy Agyapong mu na beda no position ama mu MPP for there hey and them mo assemble the po MPP for na onim say na ekwa nyina no ye papa eye president Mahama ono kwa hano hano say bibisa ekoso MPP mu ebe mi ya amobusia ebe mi ya dachi bi so ma ano na bi no say o papa mention MPP yes and o formation MPP yes ye pa mo chew sa de ni de man twibi mfa nko fie o but mo de say since the power na ma no the power no be ye adwuma na party no agina ba kwa say MPP mpanifo no o mo pesika dodo sa mo pesika too much na say sika nkwa nom do no mo pesika too much MPP mpanifo no pesika too much oh sika na mo sika nti na mo say party no bia benya gu ni bottom baby asika no wo no ho na mo nyina mo pia mo ho de kom cause ho de be pia mo de ba Kennedy de o ma me da fama ma akwa ban famra de pa TV eso medi no e de shodi na ene be din kommo afaye ankasa ye right honorable Kennedy Agyapong and ene de ye nyina enim ne birthday ne nsem bia wo de to abonte ankrofo atwe tentan was it 20 next year 2027 there ebusia osinsem a wo bejire gu ho no MPP fo munyina yie papa na asem o kan ye ne MPP fo nto adwerega obisi hey next year there wa next year oh wa Ken ya fisa nka o kan ye ana wa sha ase na wo be ye wo se next year oh next year there wa esa agro na nye de ti ye nsa ase sisi e na ne wo hwe eye political movies akola bi asabe woda me ha na wono so kika na adwenkyira ye papa Kennedy Agyapong a utumi say ye politics pa anenti yaba no na yaba Mr. T wo fi ha dia mama na kwa be na ye engine shira ni bi ata akwa na moko de nti ahai eye Bronsley Boutique and the CEO of eye Bronsley Boutique ono ne yenya na ye ne no etwetwe enkommo ye dwumadi ewe obi bisa se ahai ye dwumadi ayaba de amawo ye hwekwan a ye nso kakra ye wode boy ye man Ghana na atena so nso pesa wo mra bia frame number 0243 434246 baby a wo bia ye ba ani everba anasle Mr. T nene de ye unia berma Kennedy Agyapong birthday a wodi ye crofo so birthday na is successful pa ntinka nsamo kan ye de senke hu hie bi se waka papa wo sha time awo hospital sami ha mani nka
I think say papa de kum kufo breso. And as a hospital way, wanti minka MPP for nka munya hospital way na nka nhyɛ MPP for mani munya. Wanti mi anya. Na NDC for ba ya mo se de. Na enkrofo se na ye buru Kennedy krasa ma kan boni be na wom. Ebi nso se boni wom. Abusia. Papa, ozo to je dan. Say appropriate time I kasa ye eno. Me da sifa the charity for you. I just so. I'm the Anna I'm say MPP for on say sometime no say we ya dey bia na wa nyo bi anto fo a say bedum na bi na opa bi acho sempa acho me here futu because ya to fo sa wentie to bi abeja opa ma nsisi ano opa bi aba be patant okwa no nti MPP for onyo bi MPP for po bi aba patant okwa na ma because then ena beba ena Ken ebe kasa me no Ken wan kasa kra no na me de say wan kasa no on kasa no na me de say ba kana no atum ba won say Ghana for so on me pian wa ma bloggers na wa kasa on so kasa ye on say Ghana head de wa to bom ba sa na MPP for so ra ho but when him say sometime no you wo ekuro bi atoa so papa emia ma emia kuro ni ma wa but na usu na you nine say papa be ya me ya e no jan so a una no hwe ye betwa intended na so mia na ni na mia na kuro ni nvu Ken that man is a lion. Okay. Ma MPP for. Jata. And ma MPP for. And this is for here. Sa papa no bi. Oh, wama bemo. But MPP for. Omu nim adekra. Omu. Sa ntaya mi yama omu. Yeah. Omu nim ni omu. Omu nim adekra omu wo. Omu hu ni value. Na de bi ampa bo amebo ma omu ne se ma Ken entwe ne ho fi MPP mu mpa bo de bi amebo no na se Ken entwe ne ho fi MPP mu a on be pe touch ahwehwe no ewia kete boys are and guys are and now pedofo bi ma ba MPP mu no time NDC time Lawrence time that's uncle for me no more 92 Kufuor time sa time no ye mema won mutimi kasa won mutimi ye mpanifo na sankrofo nyina omo wo hefa so time to me dwon e me ya ema MPP for say and let the whole MPP won mako school omo nim de na say BBC concentrate to send them penophobia ni party ni mu biom send your party no ya ton de amankrofo and our party say they are chebusia bi sana party no now eko na onim say na eko anyina no ye papa president Mahama ono kwa hano say bibisa ekoso MPP mo because it didn't know so say president John Dramani Mahama hano. One say before president Utiso, before Benya Bibi and Koso wa bemo, wa ban no. Wa ban na wo mono. Say Bibi and Koso ye wo mo opposition. And a bema obehu say Bibi and Koso ye wa bemo. And you wa party members. Yeah. Because openibi wo mo a odi wa bro. We muso enya sika bi wo ho nti omuntimi mbe empire mon kan enchro say daddy and our president nipa say no ye nie but position and a betima abeka anokwa natural say no we cromfo say no mo ye ekoso nti say ye bu oman na se na mama Kennedy Agyapong mon and abeda no position ama mo MPP for there hey and then more assemble the MPP for yeah
Sesia mo nipa eye Kennedy Agyapong. Ken abeda ni sesi opposition ama NPP for. NDC for nyam ho. Na daddy ususu say dentina ye papa ye wura Kennedy Agyapong abeda ni opposition ama NPP for. Ye won penifo bi mu ho a. Omo chefness inti. Omo mpese Ken ebeba back to the NPP. Thank you. One say Akufo-Addo time ebi mu di Akufo-Addo abro no. Sa na a different group so ato omo ho. On person mu di bon mi abro. Kan wo mu a kan timi masa chance no. Nje sa de omu yi kan fi mu. Na omu timi nya ne omu pe. Wow, and as a can soon ni ho a ebe din amamo MPP for. Because you to the guys in can omu pe no. Obi say no can no vote. It is a nyame madum na mato aba na wia anka se mo twen no e de hyema ase nanka mo krokro no nanso sesi a mo bie nkrofo bi se mo nkoko atake no ene mo small na mo ba ko be small girl bi political me na o papa krampo e bi atama MPP for ye Lawrence adran na so na papa kwa bia na yan wo ne ya anabi papa kwa na bia no small boy na wo bad aben na otumba so camera si we ne so ye penity say can mo I mean it's not nice. Wow, it's not nice. So waka bibi net ya party na net ya mo can mo ampenfo ho munim ne fie anya se mo masa adane mo ho na mo san ye mo ho NDC for ewo ho a omuri aniama bi wokrum a enje MPP for say mo sorry na mo kasetia mo no maja no ato na mo party member na mo attack no bia na MPP NDC for ye no mu hu won say ye wo papa no wo kraman ewo fie na kraman no na ne ye denti area mo na obi antimi mrafi ho am Roberts timi mra ho omutimi be robo area mo obi antimi mrafi ho na papa no sawo nkukọ na krama we eya na ochi nkukọ ma na we enti papa na na adwe sesade a obepa mo krama na we fi ho na sana be ya nkukọ ma no on be yesel otewa na adwe se no se mi yi krama we fifi ha akronfo se betima ba beta keme sa akronfo no background sa nkukọ ma nyina okro ma dwane nse se a me ye ni den nse se me package mo na me keep nkukọ ma no se na be ya kraman no mo no obetimi atake over e wo fie ho na me ho ato me wow onibi na ye MPP for now wow se mu omunim na omopamu kan because bebre ho ampa bo mo bo ni say yem pam kan free party ne mo ayo opposition for ya because fata kan ekuta about NDC for no mame say ye jemu go ha say a NDC besan lusu 2028 ya so I'm telling you fata every NDC for ho a omudi makan no ko omudi say no de oye lion intondo obetima ka bibia obi antwenya ne se MPP for obi anim se a okuta fadwa kwa koma no MPP mu bio MPP for na nkasa mu go mpedifo na mu go from secretary to general secretary to the mpedifo na go nyina na konya NDC bi hu asem kura no when odi kwa koma no party ni mo say we say na we ye koso ne pound kwa koma no ono nkasa no tente road e won to into so beka ko nim no de ko to dwese si a yeko be frɛ no because ono kasa no otete wo MPP panifo no bebre atete because of dream ni nyama ebi mu ye nti ebi mu tete nti so onya fat crowd command pan crowd ontimi famba
nipa ye betu dia command no so de beba no so nipa nso mo pa no free party no mo nti say amonga say na mugu party no NPP for man na mugu mo party wo sa nkrofo kakra no omutumi fa NPP mba power nde omutumi fa NPP mba power china wo to confuse somebody and send pa ba betu abama Sisia no one be confuse Ghana for no one be to about my NPP for a bad day. Inti me no na me ka kire mpanifo no say ombo modern no kan no omukọ na ofie be ombe fa so anya no na mo fa chopa bi nkoma no na some of friend young guys na mo ye mpanifo mo ye no omuhwe na omuka bibi nkire wo mo no mo njai. Okay. Na so man jano mo to aso dia. Was it 2000 and what? 7 next year. 2017. Hey. Me pa mo chewo. Ko kan dia obi ho a oni wa dada mu da. Onim baby oboma wa untimi da bio. Ko da bia 2007 no mo crowd. Oh, no MPP Lion. Into onim baby a osoma mu a muni ahonde bia biomo NPP for mamu ntie ni amanfo ka social media ene man nko oye hwana please oyobi woni ma me ka kire wo bada ben wo da ben e wo swa wo fiswa wo sa running stam 2092 rather satan runners journey nice so no na me bisa mo say san crofo nyina no mo he ebi kwa we school ebi kwa fe na wo what do you call kindergarten or crèche or whatever wow eti pamucho kan aye ka star kasema NPP for ba mu hu eti misra mo bo mo de na mo so ni mu yie na wan fe mu nsa o fe mu nsa ade be yep mo kakra mbo ma mo no Abusiana ne Mr. Tini no etwetwe enkomo sedia ye papa Kennedy Agyapong Japan wose wayese egudie a oda NPP amenyoko nim na kame akoyese munnim ne amowo because Kennedy woye dedo ebidie an nkrofo don pa enti dia amoko no baabi amoko no ehoye tro monhwe samo be frɛ no na kasa bia mona na aka na owugiri se daddy Kennedy Agyapong Japan wo mo kopa ne che wo bepene because say there asa wo ya jintin o want you bia because say the worker say next year wa prepare for NPP for no wo munyina yie no na nka me expect say nka mo bia me kasa but ne NPP for mabunu no enso asobe say enye ne omu behu de omu hu ye sesebe bento asha wo to den ya na e batui mamu ye young guys in the young girls are my bay. Say the NPP show Munsa. Mbese no. Ne se kwa mo ma NPP nya kono. O man kasa kra hwe mo de nya pani kra ye behwe live bia mo wo mu. Aye the whole party ba be share mo fra we nsa. Mbese no. Won kakra me wo kan say Ken ayobi a odo NPP all the party penifo nyina ko bia and now I check the call hospital what do you call the command penifo 37 yeah thank you besam the whole Ghana MP minister saying no mutimi ye bi o Ghana ha dodo na omunya musika abroche na modeko omunya omu guys ene omu mamo ene omu busiafo ne kwa akodi ba papa yi ono nya sika odwen Ghana fo ho wo sa che de odeko ye sebio anka election time ya be anka sa nyama nyina obo anu o na anka wachi ode akọ all the regions nyina wa NPP dey mo wo anka sa nyama nyina be ko cause oye bida cars motorbike force bail odeko tamale boliga nyina wo da pa oye bida NPP wana no be sa nyama ni biom sese ona mebisa NPP mpedefo obi anya cause obi a person de sika ehye na ya ase nipa obetima boa party no ene ni sika na ho de nso mo pa mo no fi party no mo
Inte say party na mu gu na na party na mu pese ye den. Some pese ye nya only one party state. Pese say NDC nkwa na ewuru Ghana ma forever. MPP for. Hey. Because sometimes me turn meeting somebody be more. Let me say MPP we are sure say party Anton Amo bi mo na. To say na another atom party na ma nkrofo be ku bi mo say ma ton ma mo nje. Na mo pe mo fanye. Say na ya me hu MPP party no. Won because say bio nyama bi wo ekoso say no me sometimes to say ana anye MPP. Say ye ni opposition party bia e mo odu bi wo Ghana ha o. Obetima akasa ma Ghanaians. Bibi koso enya obetima be pam aka ama krom ha obi a hu say no near NDC for ye enye it was almost ye got 2 years ni John Mama onye mistake bia o Ghana ha NDC penfo bia anya mistake bia o Ghana ha why na ba be kan ma ye opposition ehu hia papa opposition on the street aban opposition no ho a Ghana ni ho bebre ya omunim opposition ni Ghana ni ho because aban ni ye bibia opposition be hu ase no obi ye money say obi wi asika say ana obi deep dream ama obi di yes ansa na te say mre bi wayo me sanya opposition ka ye kura say ni so bi wayo friend wayo me na bebre si ye opposition ma ye hu ye John Mama tam the MPP for power NDC for aka bebre tama ya papa Akufo-Addo ya oba besi katede NDC for aka bebre ni nyina ka na ma MPP de lose power wow ni nyina ka ho bi na MPP de lose power na momo ba ye no na ono mo de na momo ye amne am ho ko na mo na mo keka mo ho na majai NDC mo na say aye papa Ken your brother Ken ono abedane opposition amamo muti na ne voice pepe na mo nyina maso camera atoso na mo ye no omo hwe na mo hwe ni ye na ye ni opposition bia okrom ha apart from omo MPP omo sesi omo ho na omo samra back because some ba ekrom ani amakoyie ewo mu se nanado time no nyama be ye rough ba wo hwe a na obebreso ho a MPP time no na ekoyie jomama ba ye enya ni nyina na ekoyie ma yen ebi mu koyie ebi mu so nkoyie saa na mambo ne tie ande ukọ America kura na ebi mu da abonten ukọ UK ebi mu da abonten eye wa modern bo enti ya sra NPP for omunya baako no mo bo modern said den saa winte mbo fra na mo ye dede no omu penfo ne from no mo stop wo mo na kan bo mo mbra na mo timi koken anim se be bra pani wo de na atwem no atwem nti ye ne sen na ye tutu nyama na nyama nkoyie masa na omo ye die so ma hwe yi a na esi forma this on project I said obi driving our car na tu samo MPP intebe ni ebeye ba won say sometimes me bremu ya from say mpanifo mu di party nanim na me bremu wo mo kodia mo any general secretary mo any what mpanifo na wo di party nanim no wo na ye bremu wo mo na nye wo mo kasa so bi koka asem bi a enye emfata no mpanifo mo timi frɛ no hey kasa wo kan ye next time MPP for nya sa na de tete yen enti yen pese beti so beka sa asem ne biom on the last time ka say me kire mo ase say now no obi bie TV na we no hu say MPP ni kasape no assistant station no because sa did attempt no ayi ya no bebre person beti ya pe bibia beboa yen bibia e de efutuo bebre yen na ye pe atie wo MPP fo ano na sa ya ne de
so man jaya e bedroom rebe no almost station ngasa kro bia kra so bi enhwe biom because almost say party no wo eto mun jai sa ayaye no emboa wo emboa party no yenim MPP no na kem so wo ko school nkwa o wow educated people adapen nim David show bit say osafoma fomo president kufuomo adokufuomo empanifo name them empanifo that time no uti MPP what say yes you feel proud to call yourself that we MPP ni eba ni sen and atade no kaya your phone ese eba ni sen and MPP flag no esi ni trase me pa mocho momo flag no so I'm sorry na mama obi be boldin say wo mreso na MPP party ajijaye okay ebe me ya amobusia ebe me ya daachi bi so ma anona na bi no say o papa mreso na MPP yes ana o fa mreso na MPP yes ye pa mocho sa de ni de man twi bi mfa nko fie o but mo de say since the power na ma no the power no be ye adwuma na party no agina ba kwa say MPP mpanifo no omo pesika dodo sa omo pesika too much na say sika nkwa nom do no omo pesika too much MPP mpanifo no pesika too much oh sika na mo sika nti na mo say party no bia benya gu ni bottom me bia sika no wo no ho na mo nyina omo pia omo ho de ko cause all the be pia mo we ba Kennedy de o ma thank you and a delegate for no so delegate be because delegate no mu say MPP party no am so ka ho wow nipa say yet to abama sang nipa no ba be hand party no ntuma no sikenti kwaji ha makoto ama wrong people and they want my opposition nay wow and the MPP about opposition nay a delegate for no nti me de be me catch am say one mo delegate no omo hwe no munya hu bibi na so ma nya hu bibi a including NDC na MPP so ma nya hu bibi a one day omo de sika e be akoto osibo aba party no mo na abawi omo nyina e bi na every MPP for dey ko no because nyama bi ho a omo ye ampanifo no omo awe but nipa na ono no all ye ampanifo no wo no o kan no ba power too bad when wo ho na ebi mu so ho ma tres kam ampanifo bi ebi mu na so mo mra me ye ken na mbe se ken na ken twen ho free party no mo na ntimi ye na ye penso dia kan twen ho a party no ebegu Muntimi power munya oh because can HD for no okasa tren HD for mo bi antoma muntimi nya hwe enye ni sa akra no power eya no ena edipe anode yeah to say MDC for omo penti MPP black and white nenya no amunya power no MPP for you say then na momo gina so dey penti NDC for black and white oh so manya bi eni ne we ken amanya bi no is ken mo se mo ba 208 2018 no say 2018 mo se mo ba gidi jira mo na so sorry then na mo dey ba be confuse Ghana for ono na say mo transfer mo fama comment section wa ni die mu then MPP for Mr. Mo then na mo dey ba be confuse Ghana for ansa na ya to aba no e dey amamo because before we be to aba ma ono this one can bibi ama na sum ye ni de tesa na jo mama e be kan ya sum ye yen da Ghana for nyina e dwane call ni nchen ya ko ya say ko say eh sana ehunu no sana nyesa sisia no then MPP wo muso mo ba be ye na sa kra ni nya be sa dwana ba mu champion oh mo ja ken na mo ta ken no wa na nya ken de ko opposition eya yesu be ka kire mo say MPP mpanfo say hey mo man hwe ni ye na say be ko opposition mo say ono mo
Ono mo wako ho asem na abeka no. Ono mo wa ye otamfo amaye. Eni sampa so aba opposition. Ya ban so se sia na ye be di ye be hwe se misa ye be pe kwan se be fa so the party na ba power bi omo no. Ono mo na sorry aye adan opposition amaye. Se sia ken onye opposition na ye NDC for. The mo enta ken NDC for na nja ken. Na ken. Ono so tani be be ndwe ne ho. Chia obi apesa wo chia Michia Ghana for nyina ene ya bra pani ya MP Boama Michia no bebe obi a nyame kan ho nyame bon ho ban maye sana wa handle kan kwe central ha se de bia me bon pa se yenya MP duduo o metima handle Ghana maye se yanka ebe boaye because uko ebimu enye because you can father kuma honomo ekọ eho de enye na so tumi say Boama wayade Boama wayade that is the MP metna ka the whole Ghana ha wayade pa bo metu kwan a lot o Ghana ha upe MP wayade pa Boama he do a lot wayade nyame hira no me chia ne yire ne manyina nti Ghana for so me chia NPP mpanifo yoma bakoye embra na yenja aye no na yenhwe we semi se befa ye be so ye betime di party na ba power back on e be hia ye na yenja ye papa Ken ye brother Ken ye wofa Ken aye no mo yenja na asama ba ye anokwatoro na oka ye no aye anokware ba kwese bibifo ngasa na anokware kan ye de mayen wo Obroni ma me kwanye de baka say man sweet your soup is not sweet oh abaka na se bibini e de man no bibini e de man so baka je de ma me kwanye de wo but say moment kan kware no nta man for papa na asem obaka no kware no opa kuno opa I mean anything no kware kan ye de ma ye how na start here enya before na start here and before na start hospital no Akufo President Kufuor na start here ansa na Atames ba ye Atames wa ntimi anko ho jo mama ba ye na yesan yi jo mama face so na nanado mo ba ye anka sika ye de ko tu se bula no anka esas kan se de ko ho de view hospital no because the whole Ghana NPP ye ni ba ko na ye Kumasi e Asante Memo the whole NPP ni nyina ya Asante NPP nyina Asante o Asante NPP for na mujai Ken attack no mu na ye we se me se be fa ye be ba power na wa ba 8 years want men wie no bi ba wo se ono 2 years o se 1 year 7 months 8 months ono na se onko wie sanka ni wie easy anka wan wie ansa na wo ko position wo ho enti pa mo chew mo men fa no kwa no to baby say de to hwe kwan ya ekọ Kumasi mo be di good 8 years NPP for then ye ma Santimai common national theater kwa yantimi ansibia ma Santimai common national theater yantimi anya bi e Kumasi then NPP for ebetimi a kire say obi kra ra Kumasi ban say ade we de NPP for ma ya ade papa ebi ni ho aye de ensa be kire common market krampo jo mama din e da so road no afi no no so oye road akọ so timi ye road de wie awia the man say the can just antifo Kumasi for wo amasa ma Pokwasi road Kumasi kwan wa nam so esa na kwan na ye MP be di good 8 years and now who to VIP mkro mo dodge portals kana enti den kra they say I don't know enti abana ye to no ye to ne sen ya to go obi bottom so no mfa be ne busie yi ana ye to aba ye to se obi mbra be bo Ghana papa eno ana waka ana hwe kufa Kumasi kwan ya accident esi wo kwan so da bia enye wo ana NPP for ho na mo stronghold wo na so mo hwe mo ko na ma fa plane na o hia for mana o mo to abama mo no o mo do mo ko na so bi ebe kan no kwan so kire ya mo si boy ada no abe kan no kware no NPP for o mo yesi e trase
na ya na yedi party no ngamo na nka MPP janka ye best party e wo Ghana ha anka boys youth eba nyina obi anije party no ansa na ye say aye no ya ma say ano enije bia ni boys ni mu say u boy MPP din kra na say I don't know wow it's a misremo mpanifo mu fa mu nansi form say adibi na abewra MPP party ni mu na ebia all say no so amum try some hwe adekora ma yefi mu na party ni njane na so piao na party ni enyina na so ai yesi opani adware wia na insio asa Mr. T ene no etwetwe enkomo ono so na no yidie advice a wode ama MPP amanyuku no samofa nke beboa mo pa ane na we so wa obeye wa adwen se wo bedi atem no mesumenya bread ama pa yesua de because da bia me na kan say wo say de awodo no wonim na chi de eko nti wo a wugina na chi ne na abekira ni say yesay na se ye bekira mo na mo mfa de a etoje mo a ene opposition no sa mo pesa mo tena ho mundu ba bia mpo na mo keka mu yi ebeye nyame ne hene abusia aha na brebe ba me kwan na mdi dwuma de ne esi na yetna ase e wo Bronsley Boutique Mr. T the CEO of Bronsley Boutique ne no etwetwe komo no open paboa ato open tade wo kweyie wo ko party say program bia wedding kra na wo ye open suit papa na ntade papa engagement ade bia wo ye no ane obetimi afre Mr. T number no na me de ebetu dwa no e number ne 0244 265380 na obetimi afre no na ade bia wo pe no e bia na wonni Ghana ha wo de wo frɛ na wono ankasa frɛ ni video obe show niema e wa ha nyina la na wo so nia wo pe no obe sene e de amaw yankopon hwa mo se abrani nyina ye bape wo gi ye fel so Joshua so na gina fidie na chi a onom storm e de e hwe yen no ane yankopon onhwa mo na boss so ba bibiara wo yeswera de so ma nkwatenten emaye na Bragana ya feel ye na Bragana me so me di dwuma de echiame me di e de shodi me ni Mr. T en etwetwe enkomo no maka atwa mo se eye one-on-one interview pesa wo mbra so a wo de frɛ me ade bia wo kom anase o how bia pesa wo ne ye nche no anase e bia wo ye MPP amanyoko wo ka empanifo ni mu program MPP NDC na won so bibi wo wakoma so a pesa endu akira frɛ me I was 0243 434246 WhatsApp to ubetimi a WhatsApp me o friend number WhatsApp me na yendi nkomo ba bibiara awo no ye beba be grant interview yankopon nhwamo abrepam ye be sign ehia bio makom